Bersyukur nakaslem jong unongsan Hima. Hakasngi ka ba Henrio jong kajing sya tangan hajan ka additional secretariat kakong Bindas ia mendakasngi kalarai ban Ïakynduh yu sembut menteri rangba ubak Prestone tensong ha secretariat ringkat bat kakong Bindas kindon sa Henrio Ngut ki ban Leit Synran ye kani kajing Ïakynduh jong kakong Bindas kalong shisngi hadian ba ubak Prestone ula pensyai hak bede bat ka surok nongpo dan Sunapur ka ba kani kalong kami kala dawa na ka sorkar baka di ban shnano namar bakala sniu syabapalat Kiban Synran ya kakong Bindas ki kentup ya ubak Roy Kupal Synran Presiden HYC, ba Don Bok Dekhar Presiden Hito, ba Arnold Sinclair Presiden Riboy Youth Development and Social Organization, ba Matthias Im Chairman Senjuk Rangba Right Nong Tulu, kong Purity Power nakasti, ba ubak Sylvanus Malay Chairman Nongpo Constituency. Ya kakong Bindas lara daka wheelchair, bat kit daka kali kit nongpang namar bom layan. Ya kini ki Henry Ngut lajit hi da ikong Bindas. Namun ini kalian jungi kumbangi torna tu pastang inspek tang Synran ni. Mereka ego komitmen ke jing bawangin IT kong nomor kan isu la shim mai ina por pak ni ke bayale di tang kenong Synran. Ina air kan ke jing keren kini kita in case la ka government ka takel pa kini kita ni Synran lang kita. Mana pisu itu lam tu betul. Kadang waktu ni. Sa kumbo penting kong ba nakadiang jong ga senjuk kong ba snong mastai ka taningan. Ket mang ta ki katong katni ki galajit ni naki seng samla. Ba Roy Synran na choice na ka ito galajit. Ikong lagi kong purity ba din nakasti. Long ikong lagi. Ïakynduh has ketika kan juga Prestone. Mana punya banlai? Ngut Korupar Badan Bom Mengal Prestone Pak Arnold Ngut Synran Ikong Chile Synran mangi Leit Ikong Kedua biji habis tentang kan nomor kilo nak yang CCTV baru biaya Rena ni baru tu di pun.
Manu balik tadi. Mga benda. Alefong. Rung.